ချိန်တော့မင်းတို့ကဒီလုပ်ပုံပြီးတော့တိုက်စတာတောင်းနေကြလို့လည်းခုနေစီတော့ရှိတယ်ကားရတယ်
This ain't no
Hindi ba? Susunod pa ng pagit ay nabuhay kapatid pa sa kamasang asin. Sa ituan kapagagpong naman ko yung kapasang kasunan, ihabong na dari namin. Lutak niya mo tulay ka. Limas mo ni Malus ba ba? Kapasama. Kamu sina?
dan mulai-mulai nas padu untuk kotak sok. Gabi. Kalau lihat binain main na tubig ang paso. Baik ko at ang liatilas padu untuk kotak paso. Kita kan sa nato buat. Gabi. Kini anak nami nagawe hilamu gurumu nagawe paruman nami nama jalo pasu-pasu parlo ngastari kio sebagai soror itu hatta raja nami raja ni hula-hula ibu kamu lo oras ribu-ribu nama kalason ulau nami di pertikiano raja ni hula-hula tuh pewala kata mau liatin aku terpek kami tuh mulas maruamu ke raja nami asa kohan nami ma sone dok ni na tua ni sone dok ni raja nami firma kopi baru persalona firma tutup nami 7 nero asa dia ma tujuh nang pangomuan dia so mani banyak raja ni hula-hula so kata ni na tua ma dok tak sudah ina bulu nang sosakok gawe badia dan sudah sobon nami hamu hula-hula nami modok kenon papenan nami na dia Raja ni udah karena mengatur kami di perjongjongmu asa dingganan roh kami marsobat dulu muna tumpe hula dari 10 pasapul sada si majujung roh kami neng pasahat montiu tu rajai laskar hani rajai makalason di harora kami semua ini badan raja nami Mulia tiamang guru.
ruo kami dongol tiyo asan ke tujuan nariong asa tiyo di kami parsamota pasaulian di nama jalo paso-paso patrong astari tiyo anak dok paromen nami tujuan nariong di tangiang mona raja nami raja ni hula-hula walau petuk soni na botol buat kami lang ngalani huli kami manang natuis nami tumido pe nabuhi terpasahat kami tua muna hula-hula nami asa sikopan nami masongan dirot nina dua-dua tiyo do daw tuba tinatap setara bunga tukso ni pe mul na tiyo nabuhi terpasahat kami tua muna raja ni hula-hula nami tuha tamatong namanggohi tiap kapaso-paso na songan ni mana raja nami Alay solo nak kanya apa mang boru? gabi Bolo tuh petodong nabi dot, hela do boru di pasar tabi. So tung manari na beda terlumu di bak tokyo. gabi raja Kami nami kata orang permusim nabi. baju kamu julu iya
Dari juga sendiri mas aku bah. Anong isang terima kulungan. Odo pero terima ku. Baik, si Jojo baru buatan. Pasolek Isun, Solong bola na isa ng Panginoon sa ano? Unang ito magkala ng solak ka? Bola naman ng pangora baru manahan. Kinabuhi terbuk kami. Suatu pandangan. Ika baru berjuang magkala baru mangiung ada ikan. Baru sa pinagpan niya berjuang baru kan? Kerajaan kami. Ano kan urulan di Baliba? Kami dipartikan na uli na lehe daw mga rupok kamu hula-hula namin. Agi ang matutuluan na riyo. Kumatangin mamututuhan. Asa buong kwaldesyon awang meron namin pasang kapok kamu hula-hula namin Raja Manalo. Asa buhan namin masongan nilot na nakatua. Asa si titik masih kepagulang-gulang pengarahuk na. Mawala betuk somono ng kerajaan kami. Naluwi tapay kami mga rupok kamu hula-hula namin barkit yan. Tuhat taman na manggoh ni pasu-pasu na. So mali beda Raja namin dalak kita mak. Dalak kita. Baru kamu na mabagikan natin. Ala na sa pinagkalanitahan, sa pinagkalanitan. Kita sa pagkaturo nito hata. Ima na magkaro pasu-pasu parbagaso. Lumo bima.
Guru nami nang hela nami. Agia matong gabi keluarga na berbahagia oh hela doto koru. Martan na masungod dulu masih dulu masungod dalan. Dapat dari luar tong pemandi dalam. Isok kuwak kami. Deketio dekesa do italas. Agia ratong mami tena masa mata di bata di hamuna di norhoni ulaununa. Agia rato pemurut tunai saudara tuburi. Si maloma ibu tok si manya koni koni. Tuhono nami tok sama dari nenek tua. Asa boras na sa silatok na timur di Parsilia. Ibas na mo itong naman aton. Ibas sabi naman aliat sila po di naman ito mawaliyate. Marsidalang di Luna. Karena kinadohok direkor posto ay kita nanganay ito mataya angkit magito na ito kaya pinasakan ito ang ito dito sa kanila anak ko nurulong sa akin sa kanila iso na tanong namin hindi na suwapa oray na huma tumapite sa kanila siguro na tapos ang pera tama pa pa kinasina mo dapat iya kalau pasal Pak Pengasar dia kalau saya pakai seluruh itu masih kena kosong. Kalau dia mampu dari keluarga di luar, kalau kami berbahagia di luar aja. Bisa menurut kami, dek tahu masa satu seorang dua kamu di nama dalani karena macam gumuna. Dek sahat, asa sahat maka sudah di baca dua macam lagi. Malu sama ini tidak bercampur kami. Kas marhamuna. Larong bilang na dia bikin nyawa bulan-bulan pada rahuna bagi sesadia dek kena boy pada pahari dia bata manggoy pada Ngabe? Jadi mengarani Papasara marohan tamatanya kita. Mula ati Tuhan di pasar rohana. Kalau kamu mana sudah bola? Oh, baik sudah sama keluarga saya bu. Punya apa kalau musuh? Saya dengan sama kota. Boleh ini apa? Oh iya, apa iso? Nah apa mbak? Langsung mata pada nanti. Udah apa iso? Mana kota? Oke. Pengurus mana kota sini? Oke. Iso mana kota? Pon apa sa libur. Tutulang si barang itu sini dekat. Ramang nutul. Nah, apa? Itu ada persoalan segampang itu. Jadi itu sana mah. Ya. Nah, lain aja. Kongo, tapos si, ay sorok ni dito. Garang ni sorok ni dito. Balik ke jodoh itu. Ay sini akhirnya. Mula di mana surat kami. Marco.
Marhalado do bunguan nasa resort parjuluma bunguan ina Kamis nasiak kuryata akai bibi sungai lurus dungi muse bunguan ama akai bibi sa resort do bunguan ina akai bibi sa resort manang PPR di lok singkatanna. Jadi alanya ama kami kolan ete puji-pujian itu nawui terpasahat kami molo petung adong secara materi sian aka punguan naro mangadubi gokon dohot jujo munang di tonga-tonga ni huriata langsongoni di tonga-tonga ni resota tulas marohani amang dohot inang nang songoni anak ni huriai do buru ni huriai nama jalo pasu-pasu pardongas sari peoni tangiang nami do tangiang tamo anggia ma sekeluarga na berbahagia pengantin baru na mangulahon adat do nama jalo pasu-pasu pardongas sari peoni bekas sari riot sitiruon na ulu mengajari dohot na ulu ajaran na ulu manugu-nugu dohot na ulu tugi horo tuaka ulaon ni debata itonga-tonga ni uriate songoni mamang nalahos kasaton nami hata nauli hata naringgan di ulau ta doh mangadubi gokon do juju muna di bagasan putaryo molate kan itu hata adonggo sipatu maon ni sian ama resort do PPR suak songoni nasa kuryata agai be sumlirus oti spiritodi gudang si butong-butong lasma rohamuna songoni ma hata nami mangadubi ulau ta di bagasan sadero molate ma totong saat detikyon di bagasan asidor tolong irohana ketotong kita masih pasoran akadau di hamuna dongan nami sahuria nasian hakabipi sungai lurus dohot sudipar hadano ni huriata dan miluhon ni amang pandita resort dohot puan ama resort disikap par orang ina nanti disikat ala amamon terbusikat lagi atau par punguan awal resort sosoni mana PPR punguan perempuan resort mau lihat tema kamanginan di sidua nama saya arga sidutu marhite kalian dohot pula ima seorang ente puji-pujian na agiat boy patorason dan kota na baru rumah kasohtanon dalam posisi rohanami marhite akka panugo-nugo muna lam matoras nasida di parhuriau molo peditiki haposongon naik lakus nasida na marhuriai marhite akka panugo-nugo muna na manggelang saluhuna say lam jorok nasida tuhar jauh di batang dalam disuri-suri muna nam mengurbihami di nama kalason para masuk-masuk ni anak rohot paruman nami saya Tuhan tamatoto nama paloson akan nauli dan enggak kehamuna saluhuna ditabai lasmiroha nam akka pangabahan dalam tulenganna dua katik tina nero asa sipulan nabi masong pandohan di situ dua asa mesita berdua man paribuan di Siboro horas masuk luna buan ina siang HGB sungai lurus buan amaresot buan paropor resot setu hata matotong namaroro soalnya masih kami hasuto mau lihat setialah asa setia anak parumain anak dongeng Ah,